radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda umunyemari ukomeye Alfred Nkubiri ejo yongeye kwitaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo i Kigali. Aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro z'impimbano. Yasabye urukiko kuvuga ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha, avuga ko urubanza rwe rwagombye kujya mu nkiko z'ubucuruzi aho kuburanishwa n'inkiko mpanabyaha. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa. Inzitizi y'iburabubasha ry'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwo kutaburanisha urubanza rw'uyu munyemari w'umunyarwanda Bwana Alfred Nkubiri, abamwunganira nawe ubwe bayizamuye bashingiye ku miterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Bayizamuye mu gihe umucamanza yari yiteze ko atangira kuburanisha urubanza mu mizi. Barashingira ku ibaruwa bavuga ko yanditswe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, igaragaza imiterere y'amasezerano kompanyi Enas ya Nkubiri yari ifitanye n'iyo minisiteri. Muri iyo baruwa abanyamategeko bavuga ko iyi minisiteri yasabaga ko Enas itarubahirije amasezerano inzego z'iperereza zayifasha kwishyuza umwenda Nkubiri yibereyemo, n'umwenda ungana na miliyari 2 na miliyoni 50 z'amafaranga. Bisunze ingingo z'amategeko abunganira Nkubiri bakavuga ko uburyo bwo gukemura ibibazo hagati ya minisiteri na kompanyi Enas bwashingira ku masezerano. Basobanuye ko nta muntu ushobora gukurikiranwa ku manza z'inshinjabyaha kubera kunanirwa kwishyura umwenda gusa. Umunyamategeko Habati Rubasha, umwe mu banyamategeko bane bunganira umunyemari Nkubiri, yibukije ko ikibazo kikimara gufata indi ntera leta yashyizeho itsinda ryo kugisesengura. Yibutsa ko mu nama iryo tsinda ryatanze harimo ko abagomba gukurikiranwa kompanyi ya Enas ya Nkubiri itarimo. Ashingiye ku mategeko agenga itangwa ry'amasoko ya leta, yavuze ko Enas ari kompanyi y'ubucuruzi ifite ubuzima gatozi, bityo ko bitumvikana ukuntu hakurikiranwa Bwana Nkubiri ku giti cye kandi amasezerano y'ubufatanye kompanyi yarayagiranye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Asobanura ko ibibazo bivutse muri kompanyi bitagombye kuryozwa umunyamigabane ku giti cye, ahubwo ko babireba iyo kompanyi. Abo banyamategeko bagashingira kuri ayo masezerano Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagiranye na Enas, bakavuga ko urubanza rwagombye koherezwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko arizo basanga zifite ububasha bwo kuruburanisha. Ahawe ijambo Bwana Nkubiri wari muri gereza ya Mageragere atagaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ibibazo byakunze kuvuka bishingiye kuri iryo koranabuhanga, yumvikana nawe ashimangira inzitizi y'abamwunganira. Yasabye umucamanza kubanza kuyisuzuma mbere y'urubanza mu mizi. Nkubiri yavuze ko yatunguwe n'uburyo ubushinjacyaha bwamureze mu manza z'inshinjabyaha bwirengagije amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Minisiteri yo kugemurira amafumbire abahinzi. Nkubiri kubera ibibazo by'uburwayi amaranye iminsi yakunze kumvikana mu ijwi ry'umuntu w'intege nke ku buryo byanagoranaga kumwumva mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yabwiye umucamanza ko mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi harimo ingingo zivuga ko havutsemo ibibazo impande zombi zibikemura mu bwumvikane. Avuga ko arinze agira imyaka 69 nta handi agaragara mu bibazo by'ubuhemu mu nkiko. Naho ku ruhande rw'ubushinjacyaha rwo rusanga urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Uru ruhande ruvuga ko rwareze Nkubiri rushingiye ku bikorwa by'iperereza ari nabyo byabaye intandaro yo kumukurikirana. Busobanura ko ibyo bikorwa byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'ubufatanye ari nabyo bigize ibyaha. Ubushinjacyaha bugaheraho busaba urukiko gutesha agaciro iyi nzitizi yazamuwe na Nkubiri n'abamwunganira, maze rugategeka ko rufite ububasha bwo kumuburanisha. Umurongo ubushinjacyaha buhagazeho ni nawo bwunganizi bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi buriho. Uwunganiriye minisiteri yabwiye urukiko ko iyi nzitizi y'iburabubasha bw'urukiko Nkubiri n'abamwunganira bayizamuye mu mugambi wo gukomeza gutinza urubanza, agasaba ko nta shingiro yahabwa. Nyuma y'impaka ndende umucamanza yasubitse iburanisha avuga ko agiye kwicara agasesengura imiburanire y'impande zombi akazabona kuzifataho icyemezo ku yindi tariki. Umunyemari Nkubiri aregwa ko yagiye anyereza amafumbire yaragenewe abahinzi mu bice bitandukanye mu turere 6 tw'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Aregwa ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemurira abahinzi amafumbire we yahimbaga intonde z'abahinzi akanabahimbira imikono igaragaza ko amafumbire yabagezeho leta ikamwishyura amafaranga. Umunyemari Nkubiri avuga ko wafataga ifumbire wese yabanzaga kwerekana itike yabaga yarakozwe na Minagri, agahakana ko nta mashini yagiraga ikorezo tike. Avuga ko mu mwaka wa 2014 hari abakozi ba leta bamusabye ko bahindura amasezerano y'imikoranire hagamijwe ko bongera amafaranga yari kujya bindonke zabo, arabyanga. Avuga ko ari nayo nyirabayazana wa byose kandi ko icyo gihe yandikiye ibaruwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ariko ntibyagira icyo bitanga. Kuva mu mwaka wa 2008 leta ivuga ko yahombejwe miliyari zisaga 9 z'amafaranga. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 12 cyemeza niba afite cyangwa adafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Nkubiri. Bagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Nshuti zacu mukomeje rero kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru yacu tuyahere muri Uganda. Igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko cyatangije iperereza ku basirikare barashe abanyagihugu bari mu myigaragambyo ya politiki yerutse kuba muri icyo gihugu, abagera kuri 50 bakicwa. Iryo perereza ribaye nyuma y'aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu asabye ko habaho iperereza ryigenga kandi ababigizemo uruhare baboneka bakabihanirwa. I Kampala, inkuru irambuye yateguwe na Ignatius Bahiji. Ukurikije raporo y'igipolisi, abantu 54 nibo bapfuye barashwe mu myigaragambyo yamaze gatatu mu mujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu yakurikiye ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Uwo munyapolitike akimara gufatwa mu kwezi gushize, imyigaragambyo yahise yaduka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mujyi wa Kampala. Igisirikare n'igipolisi byahise binyanyagira muri iyo mijyi yose yaberagamo imyigaragambyo kugira ngo bihagarike, ariko abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu banenze izo nzego z'umutekano bavuga ko zakoresheje ingufu zirenze mu kuyihagarika, byaviriyemo gutakaza ubuzima bw'inzirakarengane. Ukurikije imiryango, umubare w'abishwe urenze uwo polisi itangaza. Avugana n'abanyamakuru, uwungirije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Deo Akiki yavuze ko batangije iperereza ku basirikare babo baba baragize uruhari muri ubwo bwicanyi bw'abaturage. We are working with the police and other agencies. Turimo gufatanya n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kudufasha kumenya abasirikare bacu barenze ku murongo. Raporo y'ibyabaye yerekana ko hari amakosa yakozwe ku ruhande rwacu. Akazi kacu tugafitemo ubumenyi buhagije kandi tuzi aho tugomba kugarukira, abakoze amakosa bagomba kuzayahanirwa. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu nyuma y'iyo myigaragambyo, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko haba hari amakosa inzego zishinzwe umutekano zakoze yaviriyemo iyicwa ry'inzirakarengane, ariko ko umubare munini wabiciwe muri iyo myigaragambyo ari uw'abigaragambyi bagerageje kurwanya inzego z'umutekano. Anizeza ko leta izatanga indishyi ku nzirakarengane zayiguyemo. Unfortunately, 54 people died in this confusion. 32 of the Ati icyakababaro abantu 54 bapfiriye muri iyo midugararo. 32 ku bapfuye bari abigaragambyi bagerageje kurwanya abashinzwe umutekano. Ukurikije raporo ya polisi, leta izatanga indishyi kuri abo bose bishwe ariko batari mu myigaragambyo bakicwa n'amasasu yataye inzira, ariko ntabwo izatanga indishyi ku bishwe bagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Abatakaje ibyabo bafite gihamya nabo bazishurwa. The government will also compensate those who lost their properties if it can be verified. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu zanenze icyo Perezida Museveni yatangaje cyo gutanga indishyi, zivuga ko ababigizemo uruhari bakagombye kubanza gucirwa imanza bakanahanirwa ibyaha byabo, kandi iyo ndishyi ikagenwa n'inkiko atari perezida ubwe. Ni muri urwo rwego ishyirahamwe n'igihugu ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society rivuga ko rizafasha imiryango y'abishwe kugeza ibirego byabo mu butabera no kuyiburanira. Fiona Wall ni perezida w'iryo shyirahamwe. And the beautiful thing with the Human Rights Enforcement Act is that ati ikiza nuko ubungubu amategeko areba uburenganzira bwa kiremwamuntu yemerera iburanishwa ryihariye ry'abashinzwe umutekano ku biti byabo barenga ku mategeko. Mbere bakingirwa ikibaba na leta kuko niyo umuntu yashoboraga kurega yonyine kubera ibikorwa by'abashinzwe umutekano. Igisirikare n'igipolisi tubihaye amahirwe kugira ngo bihane abakozi babyo, ariko bidakozwe tugiye gufatanya n'imiryango y'abatakaje ababo kugera ku butabera. Turasaba abaturage kuduha amakuru yose n'ibimenyetso baba bafite kugira ngo bizadufashe gukurikirana ababigizemo uruhari dukiye mu butabera. So that we can hold these organs responsible and accountable. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga itandukanye, ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika byamaganye ubwo bwicanyi hamwe n'irindi kandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryakorewe abaturage muri iyo myigaragambyo.
Elliot Engel, umushingamateka muri leta zunze ubumwe bwa Amerika, we yaraye yandikiye bamwe mu bayobozi bakuru b'iyo leta gukurikiranira hafi ico yise ikandamizwa y'uburenganzira bwa muntu rikabije muri Uganda, atanga ingero z'ubwicanyi kuva mu 2016 avuga ko bwagiye bukorwa na leta ku baturage, anasaba leta zunze ubumwe za Amerika ko zakongera gusuzuma ubufatanye bwazo na Uganda cyane cyane mu nkunga ziha iki gihugu z'ibikorwa by'iterambere hamwe n'umutekano. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mu Burundi abagore n'abakobwa 50 bagiriwe nabi bishwe babura ibirengero bafashwe ku ngufu n'ibindi bibangamira ubuzima mu gihe cy'amezi 3. Ibyo ni byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abagore b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano mu gusoza gahunda yo gukangurira abantu ko abagore n'abakobwa batagomba guhohoterwa. Leta y'u Burundi ivuga ko yahagurukiye kubarengera. Pierre Claver Niyonkuru. Umuhero w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi watangaje ko amabi akorerwa abakenyezi akibangamiye abarundikazi batari bake nk'uko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize. Kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza ry'iminsi 16 yo kurwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi 3 aheze, harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu. Abagore 11 n'uruyoya rw'amezi 2 barishwe. Abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu. Abagore 5 bafashwe ku nguvu, abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca bagandagura. Abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo. Umugore umwe yarahohotewe n'imbonerakure. Abagore 6 barahagariswe biciye ku biri n'amategeko. None ayo mabi yakorewe hehe? 11 ikarusi, 5 mu Kayanza, 5 i Bubanza, 4 Ingozi, 3 mu Ibujumbura, mu Rutana, Muramvya, Imuyinga, Imwaro no mu Cibitoke. Hariho n'abandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana. Baratekewe n'ubwoba, batinya yuko mu miryango yabo babaca. Abandi baranduye umugere wa sida, batinya kuvuga ivyababayeko. Ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rurare. Imeride Sabushimike, umushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina, ahamagariye abajeje intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi. Kubera ko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akorerwa ahanini mu ngo, ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazitire bataronderwa. Mugendere rero ingo zirimo umubano muke, na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere, ariko uri mu kwitura ubutungane. Mu gihe hari umukenyezi yashyikiwe n'amabi afatiye ku gitsina, ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufata iya mbere mu kumutabara no kumutabariza. Ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gushengeza uwakoze amabi, mu kurangira we yashyikiye aho yitura no mu gushengeza uwayakoze. Nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intare mu gahanga uwayakoze. Ico bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiriyemo abahunze, abandi bakaba bakiri mu gihugu, ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma abakora ayo mabi badahanwa. Nta matohoza akwiye akorerwa ngo agire ico ashikako. Ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri vy'abakorewe ayo mabi atandukanye muri iki gihe mu Burundi, kubera ukudahana abakora ayo mabi. Kuva 2015 gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme vyakoreshejwe kandi nk'ikigwanisho co mu ntambara coroshe kuronka kandi conona ubuzima bw'ababikorewe. Ico caha naco kikaba gituma n'imiryango y'abo bantu bamererwa nabi. Ntitwokwirengagiza kumenyesha kandi ko ico caha
co gufata ku nguvu vyakorewe abagabo n'abasore n'abandi. Igihe iryo sekeza ryatanguzwa mu ntara ya Muramvya, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari ugushengeza abayakora. Mu gihe uwariwe wese yakorewe amabi, abakenyezi n'abigeme ubutungane bwamuhanye, bituma bakorewe amabi bumva ko basubijwe mu gateka kabo, abenegihugu nabo bakahakura icirwa. Duhanuye twonga dukebura abarongoye imitumba kubandanya birinda kwivanga mu bijanye no guhana abakoze amabi afatiye ku gitsina, ahubwo bafasha gushengeza bene izo nkozi z'ikibi. Iminsi 16 kuva itariki 25 z'ukwezi kw'icumi gushika itariki 10 z'ukwezi kw'icumi k'umwaka utashe, amakungu yagihariye kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusangi, by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa. Ishami mpuzamakungu ONU rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose, cane cane inzego za leta, gukingira agateka k'abagore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. Tujya mu Rwanda, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ubushakashatsi bugaragaza ingaruka z'imigambi yafashwe mu kurwanya COVID-19 ku burenganzira bwa muntu. Hari abafashwe barenze ku mabwiriza barabihanirwa, hari n'abaturage bane bishwe n'abapolisi. Kigali, Asumta Kaboyi. Ubushakashatsi bugamije kureba uko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe mu gihe cya COVID-19 bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bukorerwa mu turere 15 two mu ntara zose n'umujyi wa Kigali, bukaba bwarabajije abantu 706 barimo 100 bo mu nzego za leta na 600 b'abaturage basanzwe. Ubu bushakashatsi bwarebye ku ngaruka zabaye ku burenganzira bunyuranye, burimo uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kubona amakuru, uburenganzira bw'uburezi n'uburenganzira bw'umurimo. Ku burenganzira bwo kubaho, Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yabonye ko hari ibirego byashinjwe polisi ko hari abaturage bane bishwe n'abapolisi, barimo 2 bo mu karere ka Nyanza, umwe w'i Rwamagana n'undi umwe w'Ingoma. Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ikemeza ko usibye kuba bishe abo baturage barakurikiranwe mu nkiko, Presidente w'iyi komisiyo Madamu Mukasine Marie Claire akemeza ko komisiyo yoboye yabashije kwegera iyi miryango yiciwe. Twarabikurikiranye, twasanze uretse gukurikirana bari abantu n'inzego zibishinzwe, ariko hariho n'ibyo inzego zikuriye bari abantu bakoze ibyaha zagiye zikorera bahungabanijwe n'ibyo bikorwa, ari mu rwego rwo gufasha imiryango. Hari nk'abavugaga babuze ibikoresho, minisiteri zibashinzwe zagiye zibaha. Ibyo nabyo twarabikurikiranye, kandi twasanze ikibazo baragifashe mu maboko. Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu kandi ivuga ko hari abayobozi b'inzego z'ibanze bakoresheje inshingano zabo nabi, bagakora ibikorwa bihungabanya abaturage. Ubushakashatsi bwayo hagaragajwe abasirikare bashinjwe gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo mu mudugudu wa Kangondo muri Kigali, ndetse inkiko za gisirikare zikaba zaraciye imanza abo basirikare 2 kandi bakaba barahamwe n'ibyaha. Hari kandi abayobozi bo mu nzego z'ibanze barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ya Cyuve, Gacaca na Kinigi mu karere ka Musanze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza ndetse na badaso 2 bakubise abaturage babaziza kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abaturage kandi bakomeje kwinubira ibihano bahabwaga mu gihe babaga banenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Aya manege nyabona nkaho ari menshi bitewe n'uko abantu benshi nta n'imikorere bafite. Hari nk'abadafite transport, kandi n'abafite transport nk'iyo ufite nk'imodoka uhura na mbotiyage mu nzira, bigatuma wageza na za sandiri. Mbega ubwo urumva nta kwiteza imbere birimo ku muturage, kuko bazajya baguca amande ayo baguciye yose, wowe utanga amande wiherere muri ibyo. Yewe bibihano ndabona bikarishye, ntabyo nabona kuko no kurya birangora njewe. Ku bigendanye n'imibereho ndetse n'uburezi, komisiyo yagaragaje ko hari abanyeshuri bamwe babuze ubushobozi bwo gusubira kwiga kubera ubukene bw'imiryango yabo yatewe n'iki cyorezo. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ku bukene mu miryango yabo bwatumye hari abatagana inzira y'ishuri. Merewe mu rugo uko bimeze ntago biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID, ntago bazatangira nta nubwo biteguye ku itangira ry'amashuri. Iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza, ubuzima bwo mu rugo ntabwo bworoshye rwose, mu gace k'iwacu hari benshi batazayasubiramo. Ari n'amatike
bari no gushaka amatike, gushaka minirivare, nta n'akazi akenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo. Ku burenganzira bw'umurimo, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko umubare w'abashomeri wiyongereye uva kuri 6.1% ugera kuri 22.1% mu kwezi kwa gatanu, naho mu kwezi kwa munani ugera kuri 16%. Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, asaba leta gufasha abaturage bahuye n'izi ngaruka. Biriya bibazo komisiyo yagaragaje fate nka biriya birebana n'ubukungu kubw'umuturage, ni ingaruka COVID yagize muri iki gihe, haba ku burezi, haba ku bukungu, ku bucuruzi, muri ekonomi. Ni ukuvuga mu by'ukuri biriya byose ni ibibazo twagiye tubona natwe nka societe civile, kuko nta muntu bitagezeho ingaruka, ahubwo dusaba yuko na leta nyine yashyiramo ijisho cyane kugira ngo irebe uburyo yakwasisa abaturage kandi ingeri zose. Ubu bushakashatsi bwa muri twe bwahuriranye n'igikorwa cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 72 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikavuga ko kwizihiza isabukuru byahuriranye kandi n'ibihe bitoroshye isi irimo y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanije uburenganzira bwa muntu muri rusange. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Inshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe n'abamfashije kwegeranya aya makuru. Mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, mukomeze kugira umunsi mwiza. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, burya turi no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane ni cya kiganiro cy'umuziki cya buri wa gatandatu. Nshuti zacu rero ndabashimiye cyane rwose, mugire umunsi mwiza na weekend nziza, weekend y'amahoro.